chibai le vek ule hypersonic missile le abe bom hypersonic missile lama khowela tlana engtin nge US le Russia te hian hypersonic siam thiam na dan a technology hi an nei ti thu pu Freddy VLC maziak kan chele donani kumzabi som pakona hunlai vela Austrian physicist le philosopher Ernst Mach a hriat rengnan thlo na te missile te thlo chak zong soinan hian Mach ti hi manani a ani kha boruak chet vel dan na sataka lo zir chiang tu scientist ro pui ani ri hi boruak luma akal chak bi ka boruak vota akal muang ti hi rema sapotila tinan Celsius degree som ni vela lum tuipui zola rikal chak zong chu darkar khata kilometer sang khat zani somthum panga ani a chu chu Mach 1 ti ani amek engzonga a thlo chak zong kan hriat du chuan thil thlo chak zong a kha ri thlo chak zong in kan sem don ani entirnan India fighter Tejas te hi a thlo chak zong chu darkar khata kilometer sang ni zani som ni ani a amek kan hriat du chuan a thlo chak zong kilometer sang ni zani som ni akha rikal chak zong sang khat zani som thum panga in kan semanga a chuak chu 1.79 alo ni anga chu kan mathematics dana lapumang kan ti ang chi round off anga kan zia don chuan 1.8 alo ni don ta a ti chuan Tejas thlo chak zong chu Mach 1.8 relate khat le point pariat ani ti na lo ni don ta ani boruak vot tak mai 0 degree vela hian ri hi kalmuang sota darkar khata kilometer sang khat za somko pathum velani ti chuan 0 degree Celsius a Tejas speed kan hriat du chuan Tejas thlo chak zong darkar khata kilometer sang ni zani som ni kha 0 degree a rikal chak zong sang khat za somko pathum in kan semanga 1.86 alo chuak don ani om zia chu boruak vot lutuka Tejas tle min a thlok chak zoka relate khat point pariat paruk ani pha ti na ani achan chu boruak hi avo poule amuka amuk poule boruak a pai tama oxygen pai tam boruak chuan ZNG na atui kan han ti ang fuel kha atikang thabi ka chu chuan force tharui asiam chuak tambi ka ara chu achu thlo chak deuh hlek kha ani tamai ani speed Mach 1 nei ho hi transonic antia Mach 1 ai sang hi supersonic antile a Mach 5 ai chak chu hypersonic Mach 1 ai muang chu subsonic anti diet ta ani mi hring siam hypersonic speed a thlok ma saber chu indo pui pahni na hunlaia German ho long range guided ballistic missile V2 rocket mangkha ani a khati lai khan German ho kha rocket le missile technology a anlo advance le maya US le USSR 10 chu chuan hai hau lawa German ho thiam na chu anral thuam tur siam nan anlo it em mai alo ni a indo pui pahni na atopa US le USSR te chuan German mithiam anramala lut tamjok ni anin chu ta chat renga US in arukin operation paperclip akalpuya USSR po in operation Osovyakim akalpui ve bok USA hian German scientist le engineer sangkhat zaruk rualvel z USA alaluta V2 based hypersonic missile siam to team a an ho tu German scientist thiam turu Wernher von Braun po USA an hruai dai mayani USSR po in German mithiam zaruk sangruk vel z chu anrama alaluta soyani ti luina in ral thuam siam na a tho tirtlut hlom ni om takani US sipai te khan V2 rocket US an hona V2 kai noi document poimo asang tel le V2 rocket za siam theina khop materials tepo an hon tel boka V2 chu USA te an enchin chiama US in missile le van thengreng lam khoi thil thiam na technology lama khovel op zui theina na kong sir to poimo lutuk lo ni ta ni
V2 kha aka adik lovin amana tawa indo pui panina po khan chutilu tukin danglam na thlen lo asiam thiam na a technology zok kha ani ro pui chu khovelin alamu ngai lo ani tlata US le Russia te hian energy scientist te pui na in missile le rocket technology an lo zir thiama anma ni thiam na nen research an han bei tak taka heti hi anita ani hypersonic missile chu enge nita ang that te S400 tele Aero 3 ang te a interceptor missiles man hian relate nga amek 5 akhum veka a technical tak chon hypersonic missiles sanne mase hypersonic missile ti chu relate nga aya chaka thlok thei mai nilo a thlo lai a kalkong thlak theile melma te beina atana siam bik soinan manani bera lom lian chini a oma hypersonic glide vehicle HGV le hypersonic cruise missile HCM ten oma HGV hypersonic glide vehicle hian rocket engine amanga booster repo among tel thin booster chu rocket engine chikhat thoni in hypersonic glide vehicle HGV athlo chu dona extra force tharui ran lo petu ani athlen san zong hi kilometer somthum atanga zavel ani tlang puya chumi nuwa rocket atang chuan HGV chu atla rang ta thina ni akhal na timaila thruster semo separation motor semo anti ang chi te po amang ve fawani rocket engine le booster ten an nor thlo chiam na awanga chakna a khol sa leihip na le a design te mang tangkain rocket engine pui na tel mi alvin speed sang lutuk takmain leilam target apan ta thina rocket engine pui na tel lova hetia leilama athlok thla hi glide antiani HGV hi long range ballistic missile le thlo na angdewin a khosa a rang lutukin reaction control system RCS le technology dang mangin athlo na kong athak thut theya air defense systems tetan luhaina tham hei hitling ani hypersonic cruise missile ero chuan boruaka oxygen mangtangkai chi scramjet chu supersonic combustion ramjet tina ani a chutiang scramjet engine chu amang thunga engine puina tel lovin athlok a glide velawa target achut thlengin a engine anung thungani kem somni atanga somnga vela sanga athlok tlang pui HCMI in HGV hi athlok chakdeu zokin a hlau om deu zok angayani hypersonic missile hi target ati chena sabik po nilo a speed sang lutuk le athlo na kong thlak thut theite hi athat na lai ber chu ani hypersonic missile lama masroi tu le neinga berangai chu China ani a kum sang ni somni palia khan relate ruk vela thlok thei HGV GDF 600 anti chu tlang zat po a ral thuam te zok po apai nualani an chuan vor metar som pakhat vela sei DF 17 po hi theu nelo khop maya a glider bera hi DF to ZF anti a kilometer sang ni chuang kap pha ni in relate som hol pha an chalani China hian anti ship HCM linguin ang chi ho YZ19 YZ20 YZ21 tele CJ1000 baka DF100 te a boy pui meka kan hriat lo boy pui po anei ringilangin kan ring sual lawang China dota hypersonic missile nei tha chu Russia ani Russia hi khovela hypersonic missile thlok rangber avangard YU-71 nei tu ni a he hypersonic missile hian kilometer sang ruk vel thleng akap pha a relate somni pasari Mach 27 vel a hol pha hem mayani metar nga le achan ve vela sei ni in RS-28 Sarmat Saturn II mangin ka chu thayani metar som paknga chuanga sei relate som atanga som pakhat vel ka phak kilometer sang nga vel thleng thlok thei
oresnik po hi atru khop maya HGV sang paruk pain MIRV thiamna athuam ani a heng HGV paruk te hian target ran theu an bituma a hlau omzia chu Ukrainian hovin an thachiang khopang adu chuan han zo mai chi te po aniang KH-47 M2 kinzal hi danglam dewa HGV mo HCM po ni chia silovin air launch maneuverable ballistic missile anti a rocket engine ro amang hewang hian experts then khat chuan hypersonic missile hi chithum omangin an soi deuh thina HGV le HCM baka kinzal ang chia hi type khat ni nan threbokani a thlo chak zong hi relate som te hol phak ani a kilometer sang ni vel aka phaboka bomber poina pai theya mig 31k in a pai bok Russia hian HCM Scramjet mang TM22 Zircon alanaya relate ruk atanga relate kwa velina thlok thai Su-57 le thlo na danga manatan kilometer sang khat zanga kap phatur GJUR Gremlin anti mai te po aboi puimek bokani hypersonic missiles lama US hian China le Russia a meka a phak lo deuh tila US tan 210 tilawang chu Australia nen thok dunin HACM hypersonic attack cruise missile a boi puimeka US Air Force mantur big ni in fighter le bomber pai chi ani chu relate riat velina thlo thei beisai ani a kilometer sang ni vel chu ka phakang US le Australia hian Seafire program noya HCM lama research and they make bok Dark Eagle long range hypersonic weapon LRHW po boipui mek ni in man ni loka po khanan kap chok china KM sang ni zariat vela ka pha a thlo chak zong a speed ta ro hi chu an puang zar lo thungani HGV changkang AGM 180 air launch rapid response weapon ARRW po hian kilometer sang kha zaruk vel aka phaka relate sari akhum bokani US Navy po in conventional prompt strike CPS program noya common hypersonic glide body an siam meka Dark Eagle Navy version turani ang ramdang hauhan en vele thungila kumsang ni somthum panga vela Rafale F5 in amhan thei turin France chuan air launch hypersonic cruise missile ASN4G asiam meka HGV VMAX tepo aboy puitela kumsang ni somthum a peman antuma Japan po in type 25 hyper velocity gliding projectile block 1 variant to a deploy there to a block 2 block 3 a upgrade so zel antuma HCM lama amason na po soichiam tur South Korea po in HCM high core siam meka HGV lama po adoi vaklo anai thuai rin Turkey po chutibok Typhoon block 4 anei run to ani India le Russia nan boy puimek BrahMos 2 hi relate sari atanga relate riat vela thlokin kilometer sang ka zanga kapha tura beisayani a Indian extended trajectory long duration hypersonic cruise missile a boy puimek boka relate riat vela thlokin kem sang khat zanga akapha ang Indian project Dvani noya HGV a boy puimek boka relate som athlok thei long range anti-ship hypersonic missile po kumin Republic Day a khanan phaulan kha indona na man thei ero anlan ni hlom che lawani tun hnaya Iranian man fata tru kha HGV ani a hypersonic missile lama sur sutu Germany chu he technology a hian anhu fual hlau thunga atrul nei na norta ka wangin UK le Norway te tho puin a chetak tak meka aron pui hle tura ngayane North Korea po in Hwasong 8 Hwasong 11 e le Hwasong 16b te anaya nikuma hypersonic Hwasong 11 M ates le a pu Kim Jong Un hian adang po aboi puin anei treu ngeyang le du tok le ri photilangin ngai thlatu te
nalpan mal som le chau chau ro se